ji navenda nûçeyên Orient News bultena Kurdî ê bar baş. Hêzin YPG li girê spî mal bi mal du Daişê digerin û kolanên bajêr paqij dikin. Li Qamişlo di navbera hêzin esayişên rêveberiya Xweserî û hêzin rejîma Sûrî de şer derket. Enekese îro siyemîn kongreya xwe li dar dixe û pêşverû geva vekişandinê ji enekese dixe. Piştî ku duh bajarê Girêspî bi temamî hate kontrolkirin hêzin YPG niha mal bi mal digerin ji bo ku piştras bibin ti çekdarên Daişê xwe di nav malan de veneşardiye. Nûçegihanê me ragihand ku şervanên YPG û hêzin Lîwa Tewhîd deriyê sînoriyê navbera Girêspî û Burkanê li Furat da kontrol kirine û dî di şer di navbera bajar nemaye. Nûçegihanê me diyar kir ku li aliyê Başûr û Rojavayê Girêspî jî hêzin Burkanê li Furat pêş ve diçin lêhîn ew li her du aliyan negîştine bajarê Girêspî. Li gorî zaneyariyên nûçegihanê me hêzin Bulkanê Furat ji aliyê Rojava Girêspî pêş ve diçe. Her wiha piştî kontrolkirina Girêspî bajarokê Eyn Îsa û beşekî bajarê Sirînê yê girêdayê Kobanî hîn nehatiye standin. Eger ew jî bê kontrolkirin êdî ti navçeyeke Rojavayê Kurdistanê di destê Daişê de nemaye. Şer û pevçûnên giran li Eniyê Rojhilatê Girêspî li hêlekê YPG karî bû ku Girêspî bi tevahî bin dest bike. Wisa jî gelek ziyanên gîhandin Daişê û operasyona YPG berdewam e. Her wiha hêzin YPG dibêjin ku şerê me hîn dewam nekiriye. Robro şer dijwar dibe li Eniya şer'a Girêspî. Hêzên Daişê pira li ser rêya Girêspî mayîn kir. Lê nikarî bû got hemî birûxîne. û di encamê de yekîniyên parastina gel karî bûn got destê xwe deyînin li ser girê destpêka bajêr û rizgarkirina taxa yekemîn di bajêr de. Wisa jî derbên giran li hêzên Daişê xistin gonavenda bajêr ji wan re bargehek sereke ye. Ev tepê me girtiye tepa Tilabiyatê giro spî. Me nam vede girtine hêdî hem bi silahê guran hem lê didin. و هوا جی بن سلاح گرانده جی دهنده داده چند بالا دبن یعنی هدی نه پارچه گون نیوی دست ما دایا و هنه دست وان دایا هدی هم گشتی حیا هیرو کو درباس به هم گشتی دگیرن هر وها هێزن YPG li başûrî Silûkê ber bi aliyê Kobanê ve diçin û gelek gund hat rizgarkirin divê operasyonê de. Digel derbên giran yên koalisyona navdewletî û alîkariya Lîwa Tehrîr yê gogirêdayî bi artêşa azad ve. Bi yekînên parastina gel yên Kobanê û yekînên parastina gel kantona Cezîrê bi hev re û bi alîkariya Firokan jor de حملگی پاکشکرین سر تل ابیض تی مشاندن نها آنها جی شر و پفچون تعداد جوارن همن مرود کار بشه باجارو که تل ابیض ناج هر سه چهار آلیا واج آلیه یکینین پارستنا گل دور پیش بیه. Girêspî dikeve di çempera yekîniyên parastina gel de ji sê alyan ve. Tenê hebûna Daişê dimîne di navenda bajêr de digel berdewamiya operasyona rizgarkirinê de. Amanha el Eniya şer'a yekîniyên parastina gel YPG dest datînê ser bargeha serkeş Daişê re lê Girêspî ji aliyê Rojhilat de. Wisa jî hewl dide got derbas bi bajêr. Ekrem Salih Orient News ji cebheya Rojhilatê Girêspî. Di heyama bêhterî heşt mahan da firokeyên hevpeymana navnetewî rêxistina Daişê li derbarên Kurdî armanc dike. Her wisa ziyanên pir giran gîhanin rêxistinê û ev yek birêva diçe bi hevkariya digel hêzên Kurdî ji YPG û pêşmergeyan ve bi sedema ku serkeftina leşgerî ya Kurdî bi pêşve dikeve.
دروژên dawî ji meha niha 2014 balafirên hevpeymana navdewletî bi serkêşiya Amerîka navendên Daeş li dor Kobanê armanc kir û ev armanckirin pirtir û bihêztir bû piştî ku 150 pêşmerge tevçekên xwe yên giran diriya Tirkî re derbasî Kobanê bûn û ev yektêb wateya ku hemahengî û koordînasyon bi hewlêrê re xurt e. Ev bûye nêzî 8 mehan firokeyên hevpeymana erebî û navdewletî li dijî Daeş ji ezmanên Rojavayê Kurdistanê daneketine û bi sedan karwan û bargeh û navendên Daeş li deverên ku YPG pêra şer dike armanc dike. Nexasim li bargehên sereke li gundewarê Serêkaniyê wek Mebrûka, Tilxenzîr û Aliyê. Her wiha rola van firokeyan di rizgarkirina çiyayê kezwanan de diyar bû ku bargehek stratîjîk bû ji Daeş re. Li gor şarezayên leşkerî dibêjin yê ku ezmana zef dike xakê jî digire. Lê li hember van êrîşên dijwar ku balafirên navdewletî pê navendên Daeş armanc dike, YPG li ser erdê bi hevpeymanên re hevkar e û koordînasyonê dike û şerekî tekûz û zîrek birêxistina İslamî li ser erdê dimeşîne û serkeftinên giring werdigire. Azad Waşûkanî, Orient News. بله تماشاوان هیجان هاجان برای خواب بدن گره سپی و الگلمه حقی کوبانی فرماندار برکان الفرات برز حقی پیروز به رزگار کردن گره سپی گلو جبلی کو و بازار رزگار کرد چند حال پیشیه وحیه صاحبي دم باش ورا از سرکفتن حمود گل سوریه پیروز به بله مدخواست روش میدانیش تناس بکم برز حقی انا وقت ویجی دزانم دونی او اپراسیون او بداوی بو ناب شکل کی آرامی هنگ جی مابون او جی هاتنا کنترل کرن روشکی آرامی انا روشکی امنیه روش گشتی و سر دوام کنا بله برز حقی متخواست تناس بکم و وکل کوبانی چی بویی گلک جاران داعش مال ولاتیان بمباد کرن و مشت ماین دکرن قالوا أبنات تشتاج الجريس بيجي دوباره نبا مال ولاتيان ها آرام تداهيه نعم بجشتي دروشة كنترول لنا يعني داعش قاشخات خارج بره قال هندري مدنيان هندري يعني تاقينة شيء ستزامين قال لك آگاهی مراتن قال لك عربات بدي وصا تقامني تدا حاضر كرنا بآوائی کی کو صاحب عربه خراب بیا عرضه گرتیها وصا دریوی ذكرنا شيء ذكرنا هناك مال دبي او كنا يعني اف روشه كيش كنترولر ذكريا وقال لك جي دينا سا ما يكري انا انجا اكيد كي كنترولر وصا تام تيخ ضمانته كمرو قانون تدا يعني انجوجن بو مدني بزيفر جبو يعني كي خوش آرام تدا شده انجا تشتي كنترول كي مرو كي بله که حقی از پرسخوی داوی جواب بکم گلو روش ولاتیان چاویا ایدی کس وگریه یا باجر پشتی رزگار کرناوی نه روش ولاتیان اشخاص قال لك ولاتي علي جزيره نه قال لك ولاتي علي كوبا ندانه هن ولاتي دجي خادنا فقط فراني وانجي كوتشي علي باكر علي تركي ابونا فقط انا بقشتي مجاركي او يعني بالتدبير عند خازن بالنسبه كاسه زرار نبني عند هذه التروسه بتدبير نزل قال لي هي تدا وصاب تركيا فاشن عند قنداده انا وقفنا دوري بازي انا تركيا فاشن يعني بغي سركابتني او يوصل مدالك النظم دانا بله جريسبي حقي كوباني فرماندار بركان الفرات قال لك سباس لباجار قامشلو پشتی کو چند دمجمرن سیویل ان ریوبریا خسری جالیه هزن رژیم سوری و هاتبون گرتن دنابرا هزن اسایش و حکومت دا آلوزی درکد نوچگیهان ما لقامشلو راگیهان دکو شوابوری لناف باجار قامشلو دنگ تقین و گلاین حتی بهستن لزیان نگیشتن تو کسی او تقین و آلوزی جبروی در کتبو که هزن رژیم سوری چند کارمند سیویل این ریوبریا خاصلی گرتی بون جبروی جی دنافبرا وان و هزن اسایش داق این قامشلو شر در کتبو لگوری آگاهی نوچگیهان ما هزن اسایش قامشلو هزن اولاهی یعنی رژیم یعنی دناف ستیشنا ترینه و زندان تاخا قنات سویس دا دورپیش کرنه جالی کی دنوا ریوبریا اسایش قامشلو جوان ابراهیم
ji malpereke nêzîkî pêdera gotiye ku hêzên rejîmê hinek xortên Kurd û Ereb girtibûn û dixwastin wan bi zorê bibin leşgeriyê ji ber wê jî di navbera wan û hêzên rejîmê da şerderket. Ciwan İbrahîm diyar kir ku wê sê cih ji destên hêzên rejîmê derxistine û komek leşger jî girtine û got ku heta ew xort nayên berdan leşgerên rejîmê jî nayên berdan. دربارەی rewşa meydanî li Sûriyê li dereyê firokeyên rejîma Sûrî navçeyên bajêr bi 138 êrişên asîmanî topbaran kirin û li Helebê artêşa El-Feteh navçeya fabrîkaya Lêremûn kontrol kir. Di rapora bê de agahiyên bê kir. Li dereyê hîncalekvanan ragihandin ku di 24 demijmêrên borî de firokeyên rejîmê navçeyên bajêr bi 138 êrişên asîmanî topbaran kirin. Her wisa toreya yeqîniya ragihandinê da zanîn ku bajarokê Umwelî tenê bi 34 bermîlên teqîner û 29 êrişên asîmanî hate armançkirin. Li aliyekî din bajarokê Kerek jî bi 18 êrişên asîmanî hate topbaran kirin û di encama vê topbaranê de gelek kesên sivîl jiyana xwe ji dest dan û gelek birîndar ketin. Li aliyekî din li Helebê odeya operasyonên Feteh Heleb ragihand ku hêzên wê navçeyên fabrîkeyên El-Lêremûn û dewar Şêhan bi tundî kontrol kirin. Di heman demê de hêzên artêşa El-Feteh avahiya ewlehiya leşkerî ya li navçeya Heleba nû bi mûşekên cehennem armanc kirin. Her wisa toreyên Helebê dane zanîn ku bêtirî çel leşkerên rejîmê û milîşeyên şîî de encama vê topbaranê de hatin kuştin û gelek mekanîzmên wan yên leşkerî hatin têkşikandin. Li Rojhilatê gundewarê Hemayê hîncalekvanan diyar kirin ku hêzên artêşa azad rêbenda gundê Errehbê ya li aliyê navenda Hemra piştî pevçûnên tund bi hêzên rejîmê re kontrol kirin û di encamê de bêtirî 15 leşkerên rejîmê hatin kuştin. Di heman demê de firokeyên rejîmê bajarê Letamnê û bajarokê Qeston yên li navçeya Sehlîlxa bi hejmarek êrişên asîmanî armanc kirin. Li Bakurê gundewarê Qunetrayê odeya operasyonên artêşa El-Hermûn ya ku bi ser artêşa azad ve ragihand ku hêzên wê di danê sibê de û di operasyoneke taybet de derbasî navçeya Tulûl-el-Humr bûn. Di heman demê de li bajarokê Bêdcin û Herfa pevçûnên tund di navbera hêzên artêşa El-Hermûn li aliyekî û leşker û şebîheyên rejîmê li aliyekî din qewûmîn û di encama van pevçûnan de hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Rêxistina lêbûrînê ya gihîştiya di navbera raporeka xwe de ragihand ku bêhtirî 4 milyon penaberên Sûrî li 5 welatan jiyan dikin û bi tenê ew welat bû wan alîkarin. Her wisa rêxistinê di roja penabera ya cîhanî de rexne li dewletên Ewropî li ser kêmaseyên wan bo penaberan kir û bang li hemî welatên cîhanî kir ku siyasetên xwe li gel penaberan biguhêrin da ku karibin alîkariya wan bikin. Di heman mijarê da Komîserê Giştî Mafê Mirovan li Netewên Yekbûyî Zêd Re'ed El-Huseyn diyar kir ku welatên Netewên Yekbûyî karî bûn pêşwaziya milyona koçberî Sûrî di salên bêda bikin û anî ziman ku penaberên Sûrî netedûrin. Her wisa El-Huseyn ragihand ku ev hejmar dê di dijî sedî ji miletên Ewropî bi giştî nûnertiye bike. Lê li Lubnanê bi tenê hejmara penaberan 26 ji sedî û da zanîn ku mafê wan penaberan wekî mafê her mirovekî ye. Rêveberiya tenderustî ya bajarê Şanlıurfa ya Tirkiyeyê kampaniyek bû derzîkirina zarokên penaberên Sûrî yên ku ji bajarê Girêsipî reviyana dest pê kir. Her wisa serokê vê rêveberiye Yaşar Şeşmek got ku tîmê wê kompaniyê ku ji 20 kesan pêk tê û niha jî 6000 zarok derzî kirine û da zanîn ku navçeya Agjekala ew alîkariya tenderustî bo jinan û kesên temenmezin tenê pêşkêş dikin. Çavkaniyekî agahdar ji Bexdayê paytexta Iraqê aşkare kir ku roja 11 Hezêranê hevserokê Partiya Yeketiya Demokrat Peyê de li gel du serkirdeyên din gihîştibûne firokxaneya navdewletî ya Qahîra li Misrê. Di heman rojê da nivîzgeha Serokwezîrê Iraqê Heyder el-Ubadî daxwaz ji balyozxaneya Iraqî li Misrê kiriye
کو ویزیا بلز بدوان هر سه کسان پشتی ورگرتنا ویزای ده همان روژه دا گیشتن بغدای. لگوری کوبی چافکانی آشکره کریه ده جوینه دا هر دو آلیان بحثا چند توانن گرینگ ترکرنه. توارا هری گرینگ به حسکرنا پیوندین حکومت عراق و پیدا بو عبادی سوزا آلیکاری کرنا پیدا دایا و ده برانبر دا پیدا آلیکاری رژیم سوری بکه و ده پیشروژه دا گوهرتنا که سینوری یه ده نافبرا سوری و عراق دا. اگر پیدا کاری به لحنک نافچه سینوری ده نافبرا عراق و سوری دا به باشی کنترول خواه بسپینه جالی عراق وجی حشد الشعبی کاری به باشی سینور کنترول بکه. دوی دا پیاده آلیکاری حکومت عراقی بگیجنه رژیم سوری. سیامین کنگره انجمن اجتماعی کردی لسوری انا کسه تیل درخستن. ایرو سیامین کنگره انا کسه لباجر اقامش دول تیل درخستن ده کنگر دا نیزیکی ده 36 اندام بشدار دبن. ده کنگر دا ده لسر روشا سیاسی یا سوری و رجاوی کردستان هر وها پیک هاتنا انجمن ورا آخافتن. هجای گوتنه که بش جداکری یه نصرالدین ابراهیم هر وها یه الوحده یه کمیران حاج عبدو و شاپیلا پیشروج لگل دو پارتیین چپ دوی کنگری دا آمده دبن. هنک ولاتین رجاواجی جه کنگر دا این انا کسا بیهیوینه و دبیجن که کنگره بره یه انا کسا تشتکی نکر و یه که بشدار دبن جی گریده یه پارتیین سیاسی نه. ده هفهیوینه که تایبت دلگل اوریت نیوز سرکرده پارتیا پیشورو احمد سلیمان در باری نکوکین انا کسا دیار کر که پارتیا وان لگل پارتیا یکتی ده بشدار ده کنگره انا کسا ده ببه یکو لقامش لدارد که لی اگر ده کنگر دا چاره جه پرسکریکن انجمن را نای دیتن پارتیا وان نکاره به ویرنگی بوان را بکار بکن. اما وک پارتیا ديمقراطي بيجبرو كرد لسوريا اف حاضر كرني جوجدهاتن كرنجبو كونغرس سياسي انجمن اجتماعي كردي ديتني مل سرهبون يعني ما تخص براستي ام كاربن وي حاضريه بكن ام درباس بن كونغر وقال لك يعني تشتيق الوزيبون لبيشيا كونغري مرحله بريده ام كاربن وان مساله چاره سر بكن ودوي ديتني ده ام حواله یکی تیجی دوی دیتنه به هفر مشترک بون متخواست براستی ام وان پروبلمی گهنه ام بریا کنگره چاره سر بکن دریش کرن او دانستندنه ما نکاری بو مخابن یعنی او مسئله چاره سر کروا مدید ام جی وغیری خو ام تفل کنگره دبن آنها لی هگر اف کنگره نکاری به وان که ماسیه گیته در باست بو و تنبونا بریارا وینا و بریارا و نج دست وی بو وقال لك دبو سببك يعني مجلس لجي خد سكنيت كارو خباطا خده هجر او تشت براستي چاره سر نبند هندري مجلسه ده خطريك مزنته پیشيا مجلسه بوي رنگ بره و دیسا بردوامیا کاری خو او رنگ باش مواک پارتی سیاسی نافده مدگوت جارك او بخوجي معطله و امجد نافده تين عطلاندش بوجي و نتشتكي باش بقولو به ام آن هاجی بهیوینگ ام کاره بن وان دروژه گبین کنگره خود وان بریارا بستیره بریاری چری خستنی بن چه بریاری سیاسی بن ایگ انجمن بدورا خو بدیتنا خو رولا خود ناو ملت خود کاره به روله کی باشتر بلیزه نولو به براستی و جیم خابنیه به و کنگر و زحمتیک مزن جبر دوامیا و کارو خباته وره بله تماشاوان هجا جبور را واساندن لسر کاروبارن کنگره سویامین یا انکس امنها برای خبردن استانبول و جوه داره فؤاد علی کو اندامی انکس د ائتلاف سویدا لگل میا برز فؤاد بخیر هتی و بولتنه گلو و جاره چی گرینگی و چنا و روکا و کنگره یا انکس وی هبه سر شعبان بيجمان هوالي احمد سليمان هناك تشرو فكرن تخازم بيجم افصالو حيشت مه درباس بود سر كونغر بو جي كريزه كي بو جي بهيفيه كي لجملت يعني في انجمن اجتماعي كردي وقتها هات افاكرن ملت بري خداي بهيزك مزن بو
جيه سر بلندايا كيدنا ملتي مده لي مخابن برو او هيفي هاتن كلمساندن حتى قهاش الرولا كي بو جيه قوتني خراب ام لهمبر في كونغري براستي لبر يا امي باوريا ملت فقرينن يا امي ملت بهيفي بكن هك ما نكاري بوي باوريه فقرينن بيقومان تو معنى جهبونا انكسر ناميني يعني ابوي ششمه هونجي دبينن ودبهيزن وامجي دبينن جا انكسي تكاركي بربتشعف ملتي خورنكريه غيري چند بياناتني ضعيف بياناتني نكار ملت تيربك ريشك هي قال لك جهاز قال لك دراب هنابريك مزن هي خورت نما لهندري ولات اما يجيب داخويانيا درخن دباور يا مدى اف كونغر دسي خالي گرنگ لپیشينه بري گشي دوان دفجوان ناكوكي خوي بارتي گش بردن ام وك جروبكي بهفدور كار بكن وك بارتيك ام كار بكن ام دنگي انكسي بيج دبدن نه دنگي بارتي خو يا دا اف برسي مزني تيم برچاوي ما قالو اف كونغر او كارب برسي فاوان بده او كارب الملتي خو بخدي او كارب الرولكي بده برچاوي خو برنگا كي كارب وهيفيا ملت بخو فقرينه يعني اف مسألاني قال لك مهمن يا سيا قال له اوي كارب الرولك جهاني بليز دناف هزي دوليد وبي قبول كرن وق دسبيكاوي وكارب بيج انكسي او نونري ملتي كرد كسي دي جي بي تني بيج خديه ملتي كردم جبر حتى انها تكسك بروجاوي كردي تنتني جا انكسي بي يا انكسي برولا خنا رانابه دهله قال لك گفتگو گوتن چه ببن دبنا خديدان دك الكردا بينما مخابن بروجي واني كردي دواري تننه فام لهمبر تشني قافني قال لك يمزنن ام لهمبر وقت بين تحديات يمزنن قرك برسيف اف كونغر بدت في دميد بله برز فؤاد دروجان بري العمود دو اندام امانات گشتي انا كسا دفج كاري انا كسا بردان وهيروجي تدبيني احمد سليمان سركرده پیشبر و اوجي گفان انا كسا دخه اگر انا كسا وصابي منه و اما كار انا كسا جدا ببن قالوا اول نشان خرابون او نشان تك چونا انا كسا هين بري کو كونغر دار بكوه نا ازنا بينم نشاني خرابونين لأد بينم اف برسانا دوی برسيف بيدان دوی ام جي كونغر دركفن انكساك دمبه انكساك جالاكيا به انكساك لملتي خودي دركفه وقتا بمينه وك كاري بري وافصال ونيفك ام رونشتينه بكار وبعمل وتو كاري جدي نهاتي كرم بهفيا ملت بوي ويشاغي اجي دبيجم تفيدا جهبونا لا شكي مرير تنه يا افلاش دفي صاغ بفي وجنا خوشيه خو خلاص بي يا افنا لاش دفي تيكف غوري وتشني دبين افاكرن بفي رنگي انكسي نكار راهش باري ملت انكسي حتى بخواز راهش باري ملت دبي اموك فريقكي كار بكن ودفي بروجا سياسي البرمهبه ودفي استراتيجيا كبا ام لغور و استراتيجيه كار بكن وملتي ما قزانه بقامي چكاري بكن چچالاكي الهندربه چه دواره لشکری دبه چه تکلیب پیاده ربه چه تکلیب ائتلاف ربه چه تکلیب هزا دولی ربه و پارتی کردستانی ربه اف گش لپیشیا منه بله برز فوات بحث تکلیان کر لوی باره پرسکت بالا مروف گلو و تکلین و بری و بریا خسری را چاو بن اگر کو کنگره انا کسا بسرکت و جاره کدنه اونا برای خوابدنا باجاره کی دن حریم کردستانی آنونا ناکوکین خال هندر چاره سر بکن نا اذكارم بيجم حتى انها او دانوستندن هي وكون دزانن لكردستان تشيبو الجنيف تشيبو هناك هزي دولي دنابينا مدرنوتين نهب حاجتي بيماني نهن بيوستي بيماني ما امذكرنا او جي خو ببينن او ليفاجر جي خو ببينه بفخديه برياري بفخديه بريارا شر واشتيه بفخديه بريارا ريفابريه امي كاربن لي وقتاغ
تشتكي ولو تنبج نفدا امي بهفدو رونين وامي دست بقوتنا بكن كام تشاو بهفدو بكن درباس ويجويا دفي تشني جديها بندفان مسائل هذه از فقرم ريفابريه بلي از امادم از فقرم لاوي واري مني لشكري اوي تشبه وي لشكركي ان كسهبه وي تنبه از تشاوا بفي اداره از كاري خو بكم تشنهن ما دهوك الهفدو كريه برز فؤاد تبحث خلق جرين كر رجاوي كردستان هيرو ريفابريا خسري بخوينا خو بخوينا اندام خاكوب چه اوي به رجاوي كردستان رزگار دکه گلو د تخمینات دا وی قبول بک پشتي هو خاص رزگار کرن شورشگری ان لشگرین انا کسی قبول بک دناف خدا ما خروك جيب شون د ندايه افايا بروجا كوان قهري تيخ النافله بخوا وبروجا خوي امه ديمقراطيه بمشين ومن الرازين في بروجا وان ام سري خطه وين جوان شهيده خوينا خددن دبر هريمه ده لي بيدا وك نرينه وي سياسي ام قال لك دوري هفدونه قد خازه امه ديمقراطيه بينو تو بروجا كرديتي تنيه وقتاق اف خوينا بيرجاندن وتو بروجا كرديتي تنبه معناه تو كردستان جنايه افاكرن ام دخازن بيدا خودی پروژه کردی به او پیمانه ما بهفدور امذکرنه دباور یامد تیر دکی گام بهفدور کار بکن و ما دچ پیمانه چه بویش ده کا یکیده ما خواستی وقتا دستایا بلند آوابو ام شریک هفبن لکوبانی وقتا کتن تنگای زیدی 500 خورتی ام چون جمعان و دریا ما بهفدور گفتگو کر ما گو 500 خورت آنها آمادن بین آلی کاری بور بکن نکرن ما گو 5000 خورت لشکری مهن کردستان عراقی لشکری دفج رژیم بردان آمادن به مالکاریا وبکن ناکن اوی قبول بکن جه ایطالیا و جه ترکی و جه امریکا و جه اوروبا و اوی عربا قبول بکن و اوی سوتورو قبول بکن و اوی حمی هزه دنیا قبول دکن الا هزا انکسی قبول ناکن اف براستی جیه گلک پرسایه دویب لبر بسکنن گلو جبو چه وی خلقی گیشی قبول دکه جبو چه هزا کردی قبول ناکه بله جو اسطنبول برز فؤاد علي کو اندامي انا كسد ائتلاف السوري دا جالاكس باس بله تماشاوان هجا بولتنا ما بردوام له پشتینا برک کومالای بوهار و پشتی 6 روزان سو 7000 زاروک لعفرینه درزی کرن دریا حمی آلا وینرا گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه گلک شروع بیانده ده اگر تبو خواهد ناس بکش دورات چه دوه گلالیانی اورینت نیوز باجاره گرکی لگی سعدون السين اورينت نيوز دربسيه سيباندير كيش بأورينت نيوز سويسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز